ভালে আছে আৰু ময়ো বৰ্তমান ভালে আছোঁ গাইজ। আজি আমাৰ ঘৰত সত্যনাৰায়ণ পূজা ৰাখিছোঁ গাইজ। এয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা বহুত ব্যস্ত গাইজ কাম বন কৰি। এতিয়া অলপ গা পা ধুই আজৰি হৈ আছোঁ গাইজ। তো আমাৰ ঘৰত পূজা থৈছোঁ সত্যনাৰায়ণ। তো আমাৰ ঘৰত গধূলিকৈ হ'ব সত্যনাৰায়ণ পূজা গাইজ। তো গাইজ আজি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকিব আৰু আপোনালোকক কিমান পাৰোঁ দেখাই থাকিম গাইজ। এতিয়াও এইফালে চোলা পিন্ধা নাই, সেইফালে হাজবেণ্ড আৰু দাদা এজনে কলগছ লগাই আছে গাইজ। তো চাই থাকিব গাইজ মোৰ ভিডিঅ'টো আজি। তো গাইজ পূজাটো এইটো ৰুমত কৰা হ'ব, এইফালে খালী কৰা হৈ গ'ল গোটেইখিনি গাইজ। এইফালে গাইজ মই গধূলি হোৱা আগতে মই ফুল কেইটামান ছিঙি লৈছোঁ গাইজ মোৰ বাৰীৰ। ফাইনেলি গাইজ মোৰ ফুল ছিঙা হৈ গ'ল গাইজ। আমাৰ বাৰীতে ফুল ৰুইছিলোঁ মই গাইজ। কেনেকুৱা লাগিছে ফুলবিলাক গাইজ ক'বচোন কমেণ্টত। গাইজ এইফালে মাহঁত আহি পালেহি, অলপ আগত আহিলে, এইফালে তুলু আহিলে আৰু এইফালে বেটি ওলোৱাই নাই, ওলাব এতিয়া মই ওলা নাই। এইফালে গাইজ মই ৰংগলী বনাইছোঁ, ইয়াতে পূজা কৰা হ'ব। তো মই অলপ ডেক'ৰেশ্যন কৰি দিছোঁ, চাবলৈ অলপ ভাল লাগিব গাইজ। এইফালে গাইজ মোৰ ৰংগলী বনা হৈ গ'ল গাইজ। আৰু এইফালে চান্দি আৰু এইফালে পুষ্পই মোক বহুত হেল্প কৰি দিছে গাইজ। এইফালে ফুলৰ মালা গঁঠি দিছে গাইজ। আৰু এইফালে গাইজ বাহিৰতে খিচিৰি বনা হৈছে গাইজ। এইফালে সঞ্জীৱ দা কাৰিকৰ আমাৰ আৰু হেল্প কৰি দিছে ডেভিড, আৰু এইফালে ৰমেশ দা, সঞ্জীৱ দা, ডেভিড আৰু ৰমেশ দাৰ বহুত বহুত ধন্যবাদ দেই, বহুতখিনিয়ে হেল্প কৰি দিছে। তো গাইজ এইফালে ময়ো ওলাই গ'লোঁ পূজাত বহিবলৈ। আৰু এইফালে ফাইনেলি গাইজ আমি দুজনী ৰেডি হৈ গ'লোঁ পূজাত বহিবৰ কাৰণে। বেটিও ৰেডি, ময়ো ৰেডি। আৰু এইফালে গাইজ পূজাৰ কাৰণে প্ৰসাদবিলাক ৰেডি কৰা হৈছে। আৰু এইটো হৈছে গাইজ সত্যনাৰায়ণ পূজাত লাগে, এইটো ভোগ চঢ়াবই লাগে গাইজ। এইটো আটা, কাজু, খিচমিচ আৰু চেনি, গাই ঘিউ দি বনাই গাইজ। আমি কওঁ ইয়াক জোৰণ বুলি কওঁ, আপোনালোকে কি কয় জনাবচোন। আৰু এইফালে গাইজ পণ্ডিত বাবাজিও আহিলে গাইজ, আৰু আমিও পূজাত বহিছোঁ। ओम श्री मंगनाधिपते नमः लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः महेशाभ्यां नमः श्री पुरंदरा गौरी नारायणी नमस्तुते चावल चढ़ा दीजिए समर्पयामि। हाथ 3 बार जैसे गणेश बाबा को पूजा किए हैं वैसे वरुण देवता को ऐसे 3 बार पानी
इधर से ही छिटकाएंगे। आचमन्यम जलम श्री वरुण देवता आचमन्यम समर्पयामि। फिर शुद्धोक स्नानम समर्पयामि, शुद्धोक स्नानम समर्पयामि। पंचामृत पयोदधि मधु सक्रायता पंचामृत स्नानम। घट के नीचे में पंचामृत छोड़ दीजिए। पंचामृत पयोदधि मधु सक्रायता पंचामृत स्नानम श्री वरुण देवता पंचामृत समर्पयामि। फिर शुद्ध स्नान, शुद्धोक स्नानम वरुण देवता शुद्ध स्नानम समर्पयामि। वस्त्र सर्वशोक लोक दीजिए, वस्त्र सर्वशोक लोक दीजिए। अक्षतम पुनरक्षतम वरुण देवता पुनरक्षतम समर्पयामि। दोनों आदमी चढ़ाइए। हाँ, चंदनम समर्पयामि। छूना नहीं, ऊपर से छोड़ देना है। बेलपत्राणी चावल से छोड़ दीजिए। दुर्वासनानि पुराणी पुनः दो दाना। अक्षतम चढ़ाइए। अक्षतम समर्पयामि। कांडाति कांडाति ब्रह्म श्री वरुण देवता दुर्वासनानि पुराणी समर्पयामि। चावल छोड़ दीजिए। अभिरंग चौ गुलालम चौ चौवाचंदन में चौ विरोना कतो देवी शांति प्रत्यक्ष में। हाथ में चावल लेकर के बोलिए। दो दो दाना हाथ में लेके प्रार्थना कीजिए। बोलिए अन्या पूजया श्री वरुण दक्षिणा। हाँ, चढ़ा दीजिए। हिरंगर से हिम बीज प्रदाय का शांति दक्षिणा हिरंगर बोलिए। वस्त्र उपवस्त्र श्री सत्य नारायण स्वामी वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामि। हे बाबा, हमारे पास जो यथाशक्ति है आपको हम वस्त्र दान कर रहे हैं। वस्त्र उपवस्त्र श्री सत्यनारायण स्वामी वस्त्र उपवस्त्र समर्पयामि। चावल छोड़ दीजिए। वस्त्र उपवस्त्र श्रीखंड चंदन नित्यम सर्वपापनाशम श्रीखंड चंदन समर्पयामि। श्रीखंड चंदन नित्यम चंदन लगा करके फूल में भगवान विष्णु को चढ़ाइए। श्रीखंड चंदन नित्यम सर्वपापनाशम कराइए। ऐसे कभी उनको मिल जाएगा। अच्छा, आपका ऐसे ऐसे कर सकेंगे ऐसे कीजिए, ऐसे करके ऐसे ऐसे। हाँ, श्रीखंड चंदन नित्यम सर्वपापनाशम श्रीखंड चंदन समर्पयामि करके जवाब दिया। ठीक है, उनको मिला चावल दीजिए। कांडा की सत्यनारायण स्वामी दुपत्राणी समर्पयामि कराइए। अंजलि सत्यनारायण स्वामी समर्पयामि। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पूर्वगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदावतं समित्यादिं भगवान् शंकरं जय 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 वीर सहाय। আৰু এইফালে গাইজ পূজা কৰা হৈ গ'ল। তো খিচিৰি বিতৰণ কৰিছোঁ গাইজ। মই ভিডিঅ' কৰিবলৈ পাহৰি গৈছিলোঁ গাইজ। যেতিয়া সকলোৱে বহি পিনে ইমান ধুনীয়াকৈ খিচিৰি খাইছিল তেতিয়া ভিডিঅ' কৰাই নহ'ল গাইজ। তো গাইজ একেবাৰে শেষত গাইজ মই খিচিৰি খাবলৈ বহিলোঁ। দিনটো ব্ৰতত আছিলোঁ, তো এতিয়া খাইছোঁ।